Yangiphoxa. Hey guys, naba besiboza la kanyamazana. Yathi siceda kushuta i-episode lehle. But sothi bengafunakali lokho cause bengana voice. But I know sicala phasi, sicala ka la funa sicale khona but I think angeke long kakhulu. Let's make it for maybe 30 minutes babesiboza, yabo? Okay. Yeah, because the yenge bisahamba biya 12 hours. Tos bengafunakali, besikhuluma. Bengafunakali kuvele ebaleni, yabo? Because besithashe kakhulu into eziningi kakhulu. Ngiya just to highlight esidlule, yabo? Sithashe bo JNU, sithashe bo qala indaba yababe Didi Mabuza ukuthi ushile silahlekelwe indaba emakhansela la Kanyamazane ma-ward committee everything like sithashe into eziningi ngesikhathi lesiyi-1, yabo? Yeah. But nyalo itoyeni ibe short ingabe yithe kakhulu singabe muthe kakhulu ngibabe siboza ngibabe Jackson siboza sevile kakhulu la Kanyamazane naye funa simquestion ukuthi usendeleni la Kanyamazane ngoba naye bekalikhansela la Kanyamazane usendeleni just naye nje sikhala so naye unesandla ukuthi sihlupheke la Kanyamazane. Yeah ukuthi unesandla besiboza isikhathi ulikhansela Kanyamazane sihlupheke mhlambe lesikhathi nenicala leli bekuba ngcono, yabo? But no, lichinjo selifuna mina ukuthi silifuna njani asinayo direction because sile lichinjo zifuna ngokulwa isikhathi lesingane kulwa akukahle akusikahle, yabo? Ngoba silwisana sodwana into lengivisa abhlungu ukuthi le system isenta ukuthi silwe sodwana kanti befuna abe siba united siyathandana sodwana but thina silwa sodwana. Yeah, understand noma besiboza nokuthi mina ngabe kuyofika umuntu angitshele ngokuthi wena uyaphetha ngenxa yokuthi lo muntu loyo unemali thideni ngoba une-influence thideni angisafuni ukuvote wena kuthini ngifuna kuthatha le nto likayishoko lo muntu because une-influence thideni ngoba nyalo indaba ekuhamba kahle wena uthi vele ubaba siboza uyaphetha vele so into lebasiniketako mihla nemalanga into lebasilimatanga emakhanselas wethu mihla nemalanga into lebasitshele ngababedwevi babuza ukuthi ungasitsheli naye bekaso wonke umuntu uyoba so ufise kutheni naye but maybe mhlawumbe waseduza naye mhlawumbe it was something else, you understand? Yeah, because wena njengoba ushithi ukuthi ukile wahlala nababemabuza before bayi-premier before abangiloko naloko ushithi ukuthi ubekabhala nge-left was intelligent, yabona umuntu obhala nge-left is something else, you understand? Mina ngave ngoba bathi lo babe bekamuntu bekadlala i-chess ayi-1 kuthi njani angadi but bekadlala i-chess ayi-1 the way bekasimathi ngakhona, you understand? Ushile silahlekelwe siyiMpumalanga siyi-South Africa silahlekelwe kakhulu akusengithi kuphela nemndeni wakho lahlekelwe, you understand? What can you say about Babe Mabuza wena in short ukuthi mina ngithi silahlekelwe dudu eMpumalanga. Yeah, ngoba eMpumalanga angiyiboni one day ina president we-country eMpumalanga. yeah, Kodwa lapha mina bengibhenkile uDidi, yeah, yabona? yeah, Ngibhenke ukuthi one day angahlabe ngipresident we-country. yeah, Nasempumalanga ukhombe ukuthi siyakuphi i-direction, direction ngoba lama province abawakhanga ukuthi bakha ama province yeah, bakhe direction yeah, njenganyalo Sirili kuye Gauteng yeah, Soweto Paul Matjatji elwa eGauteng elwa eSoweto. yeah, Bonke labantu uma kuthi sobuswa thina ngeGauteng kuphela lokhu divide i-country into pieces. ayikuthi kuyoyi-divided, Uyabona? yeah, i-divided And for that reason ngibona ukuthi kuyingozi kakhulu. kithi silahlekelwe really. Come what may, you can say what you want. Yeah, Titi was very intelligent for some people. yeah, He was a math teacher. yeah, yeah, I-math ayifundiswe nombani. kahle kahle, Mina ungithishela mina ngifundisile more than 30 years. yeah, Mara kodwa ku-math angidlaleli khona. Oh yabona. yeah, I-math yibantu labahlakaniphile empilweni. Yeah. uthi Babe Mabuza David Mabuza umuntu omdala bekahlala la eKanyamazane e-1214 uhleli la eKanyamazane. Yeah. Uhleli la eKanyamazane la ka-Andi kaGogo Shongo. Okay, Bekungu-Andi wakhe. yeah, Yeah, ngilapha even
i-South African Communist Party sayiqala khona yeah bekakhona yeah acontribute yeah ayenza konke lokhu uhleli la kaNyamazana yeah baningi labahleli la kaNyamazana badecide kusuka bohlala boHighview yeah yeah kunabantwana balaka eHighview ungasafika khona uthola abantwana balaka kaNyamazana sonelikhaya li yeah yabo yeah bashithi ukuthi ufundzile nasemgwenya sekhethe ufuzile emgwenya buthishela bakhe bufuzile emgwenya mgwenya ene nguyilo ende abantu labuthishela bafunza emgwenya ingqondo tabo tivuka kancane yeah ngoba bekalida politically yeah bekalida lapha emgwenya ne yeah so benebudlelwane nyana lebinawo thidini naye babe mabuza like politics ne no politically vela bebarana youth yethu yeah lapha emgwenya city swati bekamthishela lapha bekamsala yeah kuye bekabuka le youth kusiyendana lapha emgwenya yeah yabo yeah so wangena prim wayintshintsha impumalanga beyihle kakhulu kathi update yeah beyihle kakhulu angifuna ukukhuluma mama noma vele ngumuntu angeke perfect abe perfect bila ingcono than yale what can you say isikhathi premier babe mabuza no yena bekasebenza hard ukuthi singabukeki simafeyila yeah bekasebenza hard iproblem yabe mabuza ukuthi wathatha lo prima ubuthola ku prima Mrs Post yeah it was naye nomunye sishushovu lo bekasebenza hard babe posa yeah help us ne we've help us mangukutshela ukuthi mina besithi uma kubanjwe umuntu ubeli limember le-ANC lapha ekhotho yeah besaku babe make post yeah asenima office yakhe bugcwetha yeah bikasilandzela advocate la asharp yeah what upma discharge labantu yeah that's why asharp so yabo and naye futhi babedidi wasebenza phansi kwakhe oh okay yabo wathatha sandla saphosa waqhubeka wasebenza njalo kahle kahle yeah so hey yabona bayasho ukuthi ligama ngifuna before sicala kuchubeke le conversation yakhe ukuthi leli gama la Mr Cat abe David Mabuza ulidobha no angithi njoba labaningi bamati kuTT abamati wonke yeah Titi uhlakaniphile yeah very intelligent yeah Titi angakutshela ukuthi lokho akuthenda so and kwenda kuvuka kwendeke njalo yeah yabo yeah bebarana eyouth laba kuMduma Khubelu Titi kungisandi Swati kumbani kungcity bebarana eyouth yeah begodini selile yeah ukhona lapha uhlala lapha wena ndo akabhokweni ula kudi okay yeah beba bakha le youth bo Jonkun yeah bakha le youth ene ngaba abazange bayakhe le youth ngabe ANC ayikho na yeah sina labadala besilwa labanye bakhona labanye bakhona besimagwana bisaba mabhuku so leli gama la Cat ngifuna understand leli gama la Cat why bathi ngikathi ukathi phela uhlala phela unamaqhinga wonke yabo yeah yabo it's very intelligent very strategic yeah very strategic yeah yabo asuke last year last expect khona ukuthi babe mabuza siyambona uhamba nabo Mr Jacob Zuma uhamba lezuma family uyoma elections sakuzivela hawu vele obviously njoba iphethe impumalanga mabuza obvious vele sothi kuma election vele sithatha toni vele ngena nkosazana ajike babe Mr Mabuza lapha ajikele
ajikele babe Zuma ajikele the Zuma family athi No. uhamba na Ramaphosa. no mina ngiyozobelieve ukuthi ngoba thi politics is dirty game. Yeah, It's a game. yeah, It's a game. Igame awunotho ukuthi mina ngiyodlala kanjani. yeah, Singadlala it's a dirty game. yeah, Political. yeah. Bo wadlala ipolitiki lapho. Eish, Wadlala ipolitiki. they did. Yeah. Hmm. Noma idate mara kodwa wadlala ipolitiki correct. Yeah. Siri senayo namuhla. So that those lento le wayenda lapha be right ngingase right. Be right. Le movement le wayithatha. Be right ngoba it's a part of it. Umdlalo it's a game kudlalwa njalo. Yabona Yeah. lapho bathi kudlalwa njalo Yeah. be right. Mm. Bantu abaningi bangamsolo kodwa beka right. Ne. So but aren't you thinking ukuthi nguwele wekhoza ukuthi kugcine kuba nabo GNU nabo MK party so ngale movement le wayithatha. Asungu. Mm. Asungu. Okay, ukuthi ANC I drop it down. Asungu. Mm. Asungu. Uyathi ukuthi ANC dropiswa yini? Mm. Siyahlala lamakhaya singavuthi sesiwinile phela. Yeah. Iproblem yebantu bethu bilomnya abasho sesiwinile phela. Yeah. And uma ungahlala one vote ungahlala la ekhaya. Yeah, count. Liya count. One vote is counted. Usisiluzini. Yeah. Ngiluzele elinye vote. Yeah, yabo. Mm. Sina manje thina abantu sibelieve ukuthi thina sesiwinile phela eze ANC. Yeah, ngani vele sesijwayele lento le ukuthi ANC ihlale iwile Yeah. for 30 years so ANC yawina. Mina still sa question. Mm. Impela ANC thole 40%. Yeah, it's unbelievable. It's unbelievable. Mm. This thing you have to wahamba ulandzele kahle. Mm. No, something wrong. Ne. Yeah. Yeah, no it deep. So nangu babe mabuza unikwa sihlalo lapha. Macetha a step it down. No, phela angithi ANC ma-election e-ANC Mm. akhombe i-deputy kulokufana Baniphola. poll. Akhombe poll Mm. ukuthi abe i-deputy. Yeah. Yena ngeke ahlala lapha ufundise abantu abaningi la eSouth Africa ukuthi ungagwemi nesikhundla Mm. ngazi sisukile isandla sakho. Yeah. Uh, Eish, nakushiyile umuntu omdala and Hey. sithukile nathi ukuthi shatekile vele nje Ah. siyimalanga sonke yonke ukuthi hey yathi kungcono ngabe siphindze seve ukuthi bathi hayi no ugcina usuphinze wabambeka futhi waphatheka. yeah, Misunderstand but do phela ukugula ngaba sivile ukuthi ugulile Mm. uhambile futhi useright Yeah, ngabe- ubabula lokungcono yeah bekuvakala mara nyalo kube silence and phela basungena lapha esibhedlela kuthiwa but mos lento lekhulume aba manje lo Mr Robert Gumede uthi na ungenile ngathi ayikayiwani itole makakhuluma le speech sakhe yeah akuthi akangenanga kayiwani uza angenanga kayiwani akangenanga namhlanje usibalile ukuthi ngase Jozi wayePitori tolibhedlela sasePitori bla bla njalo njalo but akusindo le ukuthi ibe strike isikhathi esithi yeah but into nje libe shock le short yeah yo ushile umuntu omdzala Hey. babe David Mabuza Ah. bebambeka itolo hayi bekabeka itolo kahle lemnyama ngoba sibeyaza straight talk uthi angeke sikunike lento uzodlala ngayo udlela ngayo ngeke sikunike lento ushaya ukuphula inyawo sikubulala manje sikubulala ufa manje manje uba manje bekasho ukuthini mara uthi ngeke sikunike lento udlala like chaza kuthini isisho sakhe no you can't give you power and you play with it yeah sikunike ipower udlela ngayo yeah no you can't you can't make it. Hey, that day, I'm sure as Baba Shock as you mum record. When I phone technology ngale indlela. Kuthi bekakhuluma yena kukhulumene nebantu ekukhuluma nabo. Umuntu lo munye uyayitshela una record. uyarecorda Mara RIP to him. Nyalo sine premier lenyuwani man. Ayimpumalanga na ichamuke game. Lot ma premier onke uchamuke game. Nale mayitophuma mhlambe uchamuke lenye game bebush. le premier bebush Yeah, push game solo musi ilona leyo. Because mina I was expecting
ukuthi ufaka mhlambe umuntu lo uchamuka mhlambe epinari njengaye baba comrade bamandla Msivele mina be-expectena ukuthi eyi bekayideserve ngathi isikhathi aphusha but hey you know ipolitiki iyajika fast indoda yamjikela mina vele bengi-expect ukuthi vele hayi angithi ipolitiki sedikile ya samba naye manje eyi kwalile ukuthi sambe no i-problem yamfana Msibi yeah usuke wafuna ukuba i-leader yasepinari kuphela azange afuna ukuyistretcha le nto lento ngalobo bhushu uyile ne bebamathi kodwa akasabuyeli yabo mfana Msibi was good for ukuthi atake over ku-DD ngoba mfana Msibi wakhetha ku-DD la police station kuthi lo ngifuna e-province eish manje njengoba usho ukuthi ipolitiki le nto le ipolitiki if you are not careful yokujikela njengetshwala eseswini Yeah. njengetshwala eseswini straight eish no silahlekele Yeah, ngifuna singene kancane ukuthi kwamakhansela babesiboza ne ukuthi ma-requirements okuba likhansela and yini likhansela kucala ma-requirement before ukhuluma about yini likhansela yini umsebenzi wekhansela likhansela uyi-leader number 1 we call it thina besibitha ukuthi number 1 kuleli wadi lelo kusho ukuthi tikhale tonke tiphelela kukhansela and ukhansela akuthatha ahambe nato atise kumasipala uma mphendulile uyamphendula mangase ngamphendula usengaphendula but aren't you think ukuthi ikhansela befuna sebenzisane mhlambe namakhosi lesinye isikhathi because naletinye izinto uthi ukuthi leta ikhansela funa ati wena makwaka ukuthi bathi uyabhamula la ndlini uyotshela njani ikhansela mhlambe leyo indaba tasebukhosini leyo ngibona ngathi indaba tasebukhosini ukuthi makhosi afika nje naye manje silungise so angathi because ngani le into yokufuna sichazele abantu ukuthi yini umkhansela because umuntu uya okhuluma indaba yakhe yasendlini bathi babokama akasavukela utshela khansela uyendana because kunaletinye izinto ngihlambe lesinye ukuthi letingathatha ukuthi amakhansela kufuna atende into yabo because esimikisa letinye izinto nje leti out of line ngiyabekisa that's why ngifuna understand deep ukuthi yini umsebenzi wekhansela ikhansela kufuna libukela ngaphandle kumbe libukela phakathi endlini emakhaya funa abuke konke yeah nokuthi wena la endlini makwakho yabhamula funa yangishaya abuke konke no report angangishaya ngifuna nyo report kulikhansela yeah sekumele kutengena izabela endlini yeah kusho bangishayile kulapha ngijabala endlini unfortunately sine police station angishaya kodwa moya police nombuleka ikhisi yebo because ngani makhansela la ngo chief la maphoyisa I think bekufuna abe mhlawumbe kusebenzisana hand in hand before you fika police station I think ufuna uqale somewhere ngube ku step angathi kodwa babhamula ngiyabekisa babhamula usawusebenzisa step ke babhamula hayi babhamulile kule police station no report yebo next year sekuma local election and ngathi quiet to Lilo we're not talking anything about local election for next year ukuthi sifaka umuntu njani or sibise those people labo makhansela alakanyamazane na futhi angathi because you need to know ukuthi ikhansela yini umsebenzi walo njengoba bokuchaza and onke lama requirements lawo banayo lemfundo le yepolitiki banayo sosikolo sona phese na se ba deserve futhi kubuyela kuma second term kuma third term yabona ngikuphila lapho ANC yesmesa ha ANC balaza umuntu estradini basonto balikhansela behamba lo muntu lapha estradini nokuthi ubuyele esontweni kumbe uye emhlanganweni we-society bamthatha basonto balikhansela but bamfaka thina isikhona musibukile sithule no phela uma bafaka amakhansela nayo lama brand ANC arona abantu abangayati ANC abayati ANC kumbe bayati politics abayati ANC uma ngababita ngabafaka eklasini ngithi nomuntu akabhala ukuthi uyayati ANC nepolitiki ukuthi uhlangana kuphi
Bemgwaje. Amgwaja le nto. Bemgwaje ngisho ukuthi ayikho angeke. Ayikho le nto. Abathi wona lamabranch Yeah. lawo aklima kusona amabranch ANC. Yeah. Mina I said that mina uma unganginika mina uthi irana kaNyamazana ngaqosho wonke lamabranch. Kahle kahle. Ya kahle kahle. Akudliwa mali kahle la strategy sokudla imali. Kube strategy nje sokulimata abantu ingqondo. Njengoba kunento boyibala ukuthi lama province onke la awuboni umsebenzi wabo because yonke into irun wele Jozi. So lo msebenzi wala province kunento le ema branch. Yeah. Because if uyofika likhansela bathi uyile to committee thizeni. Oh. You understand? Le committee thizeni lisolo lekudryisa nalo but i-agent endiyabo. Yeah. It's a high time ANC. ANC njalo mbili bathi bane skolo basisikolo sabo sikolo bafundisa politics. Ungabuka laba modules. Yeah. Sub A. Zero sub A. They must have a person who is a graduate who's thinking about umuntu lofana nabo. Bob yabona bobo yacabanga bobo. Bobo phela wendela ngithi phansi. Yacabanga bobo. Ne. Yeah. Wendela ngithi phansi. Semendela phansi ngani? Oh, asinanza politics. Sinamphakathi. Yeah. E19 nje sike sahlangana nini? Abitwa ngibani ma-meeting ngani ngibani kuna bitwa ma-meeting? Ma-meeting angabitwa umkhansela, angabitwa ibranch, angabitwa i-consent group. Uyawathi nama-consent group nama-branch babala on before siyakhansela. Hayi. Because ngibani kufuna wa-introduce lama-branch lawo akusinguye ekhansela. Asungu ikhansela. Lama-consent group yakhona akusinguye ekhansela. Hayi, consent group niyatendela liceli nayo. Yeah, but angentendele ikhansela angasi aware ngani. Ngani mina ifuna be-aware. Ngani kufuna nitendele lama lona lenibala on sebese niwa introduce ukuthi lona ophethe ini, lo ophethe ini, lo ophethe ini. Sebese lelanga sekabita meeting khansela. So what committee? What committee? A lot of things mistake endwa ngithi masenior ANC. What committee usasebenza akathi? Uma uthi ni what committee nibukela bavuka kusini babuke sekuphelile. Just like that. Just like that. Mina angismart committee what committee am10 la what? Yeah. Uma ngaba ngimi ngaba nengithi mina le what le committee ni rana tuta ka health. Yeah. Nina rana tuta ka environment. Nina ni rana tuta wena ubanika ezwe uyini ukhansela. Ukhansela ya. Ngilendele ngisho yona ngani. Kuthi ikhansela likufuna liwadi lama ward committee akho. La structureize lo yena self. Ngani kufuna usebenzisane naye egcineni. Mara ngithi akabakuniki le mvumo ukusebenza njalo. Hayi uthi yena kufuna yena akwende lokho. Hayi. Abe ngadi ngakufuna kwende. Angasebina ngikutshela ukuthi mina unganginika ukuthi mina liwathi lami ngalambisa inhloko hayi ngithi nyawo. Yeah. Inyawo that le inhloko ungabuka phansi uyawo khona lapho. So next year na phela kufuna ngabe kusekuqala sesiyaqala siba aware ukuthi nabo 2-3 abantu ukuthi sinabo ukuthi ngahle isibani makahlulekile sifaka sibani la canceling but ngathi sithulile. No, I problem lama branch ANC. Nola ufuna nominate kubantu. Bagijima nalento kwenza bayathi. Kuqala ibrahma branch abayathi usibranch yini, kwesibili abayathi usi-ANC yini, ikhansela abathi usikuyini, likhansela ukuthi yini. Tonke letinto abatati bagijima onake. Uyabona ukuthi into lesibulala nguleyo. For example ku-ANC basunalento bathi zebra format. Okay. Yeah. Njengoba Mbobo angene kabili kukhansela automatically funa sithole imfandi. Oh, okay. Yebo. Mara kodwa
abantu abakhulumi asikwadi beside ukukhuluma sikwadi vele abafuni usikwadi ya nelinye into ukuthi abafuni ukuthi uyathi ungayathi utohlakanipha uhlakaniphile vele yeah ayish manje njalo ubumnyama hayi ebusweni bengawo ya ubumnyama ebusweni bengawo yabona asinamigwaco namgwaco nangibe esikolweni la indasi la nithi nivula amasango le kunamgwaco no how many years ever since ANC abakhona namgwaco imigwaco lesikoleni esikoleni government school bantwana labahamba khona atinamgwaco akunakude finish ingalecela kwaseRoma kude emgwaco yawo mina hey atinamgwaco mina asinamandi mina ngithi asinamsebenzi nyalo next year siyakuma local election kuyovulelwa kubo CWP ya phelele moyeni makucethe ngoba sesicetha ama election lokho bakwendela ngathi maseke kuma election thizeni hayi mara nidlala ngathi yathi babe cancela former cancela sino yabona ukuthi sina phela leso sikhathi silapha besingasi cancel besilungisa besibhala lemithetho ukuthi lokho wena njani lokho njani lokho njani that's why ngithi mina ma branch ka ANC akede kithi bathi biki bathi sina sikwati lo belikwenda njani benifuna kwendekeni sina sibadala singabatshela ukuthi bekwenda lokhu ufuna senze njani na certificate yakho that's university that's university hey bafundzile abantu abadzala bafundzile namba le certificate ithu ay ya inkinga straight for that ungakubetha ukuthi bakomanda nawo bagijima nalama branch bagijima nawo babaleka nawo and mina nguthi ukuthi bonke labantu labarana lama branch angibathi phela mina ngaqala ipolitiki ba serious 1976 1976 ngithi group le 76 salwa sini mara benithi indwela lokho ngiyalo ngihlupheka leni sinike yona hayi the division lokuvula ama political parties la 400 million hayi that problem kuyimistake lo kuyimistake lokuthi sola nini nesihluphekile ngenxa yiyo ngikaze ngivule amabhoda ngene abantu nje everything sina kuthela mabhoda ukuthi kungene abantu ngakusekela mina usekela kuthini we are Africans ma Africa so okay man cha sine siyahlupheka la ulandzela ama Africans utohlupheka kanye nawo hayi abona abantu basisengisako uyabona abantu bangenisa abantu bala illegal la so ANC manje nifuna amavoti nini ngalabantu bokhaya ukuthi banike ama ID emarazi ngidlalile ngathi ANC yasuka la ya exile ungathola kulama country la hambe ku labaningi ngabuthi ukuthi ANC hleli kuphi abathi zabe se exile vela siyathi nisinakhuluma into lesiyibonako practical exile siyathi nento lengivisa buhlungu ngani ukuthi nihlele eParliament somdzala mase bakhuluma speech so lele so umdzala wayenganika umfana lomncane kumbe sesinomncane le position because wona uyilwela ngangibolwela lichintsho wena solugodlile lapha ngathi kusa taxi rank lapha kuze besilwele ama taxi no into lesivisa buhlungu Brumani iyouth nyalo silahlekelwe ngoba David Mabuza silahlekelwe kakhulu lapha lo muntu omdzala loya we expecting ukuthi mase ngena another premier andlule yena but you can see ukuthi another premier lengenile angibonisa ngahle afike nasekuchathulweni takhe ngizalene kancane yangibisisa like we lost you a gap lekhulu like lengeke iphindze valeke mina was expecting babe complete bandla msibi ukuthi nguye umuntu lotovala babe didima buzo but kube ne difference akayendekanga lo mandla msibi akaqale phansi ahlale abuye bokwanyamazane kuthekwane baplasi bomefeni bomathapeni angisamfuni musa no siyamfuna nguye lo obalekayo uba athi ngakhabunye bepinari language what type of language ubunye bepinari what type of language unity yasepinari no uma ufuna kubusa ube mkhulu wakha ilanguage ye unity
Lisa-ke yabona. So yabona lento ngisho ukuthi nina anifuni ukuniketa le youth nayo i-chance ingene etikolo kufuna kube netikolo tepolitiki, you understand, because inyalo njengoba nihamba ne-information legcwele kusala thina lesingana lutho, we know nothing about politics. Thina ipolitiki lesiyatiyo ukuthi mangifuna ukuba likhansela ngifuna ngiyovala umgwaco N4, ngifuna ngibe nemali mina ngirecruit abafana bami badubule sibam one way ngene ipolitiki ANC iyangifaka mina kani nelimasi bafuna amavoti kanibona basifaka kanjalo. Mawuthi uyabuka umuntu nothing, it's a gangster, that is the is a gangster party kahle. Yeah, it's a gangster party. If ungana mali ungana spam ungasi brave with nothing, with nothing like nyalo nisinile ku right kusi maboda avuleke kudlapha, so nikusho wena nyalo like, no what's that? No, mina ngithi mina maboda vele befuna ngabo sewavula. Yeah, but akube ne direction yokuvulela amabhoda ngavuleki so okay wena kuyakujabulisa ukuthi nebantu abagcolelele enzabeni le. No, enzabeni bafuna ukuhlala netinyoka lapha. Ngisho kona phela if ngabe bathi lento leyo beyiplan kahle bekufuna babe kunema stand up ebawathengisa ngathi ne infrastructure le right nyalo sinabogubhe esini nabo Vaseline nje yini namagama lawo nje Vaseline awati kanti angikwazi ivulele abantu bathengisela kandi kunabogubhe esini nabo Vaseline baqhamuke nemagama asesebhubhesini la kuse Vaseline nyalo kunelona le cabanga imagine nyalo le la kulashwa khona le dumping site kunebantu abahlala khona ngale duza ne dumping site. No, like structure lento ay structureize ngala I problem yabo for example laba seMozambique Mozambique msebenzi mini ngala bathi ngagogo lele ngala kholo igrant phela I problem yale grant kholo igrant ngala ungaboshwe ejele uyadla le jele ukahle, why not ushito lo lona ngathi wasiZimbabwe ngubani president ngube yini lo bhuti athi ngala eSouth Africa abantu bakuvacation abasejele ababuye le Maputo batovuthi kwendeka. So mina ngithanda le idea ukuthi bathi if you are a foreign and you made a crime in South Africa and you were arrested in South Africa, uyele ekhaya yoserve a sentence. Angeke unjonje South Africa siphinde sikwandle South Africa. I know, go back to your country, yoserve a sentence yakho. I think kufanele ukuthi balungise indaba yemabhoda, kulungiswe indaba yemaphoyisa. Abana amaphoyisa angahola bona babelo maphoyisa bomem laba bonesi bahole kahle. I think icrime bengaba ngqono. No, nalento lokusibuka abafundisi, just imagine buka umfundisi waseSwatini marothi ovula isonto la waye ngadlula ngale country yakhe. Silahlekelwe and siyalahlekelwa and kude lesitokweni. Kude lesitokweni. Ngifuna sikhulume mas before sivala because the politics vela ngi-understand kahle because yangilimata emoyeni yabo njengoba usho ukuthi date game ngizogcina ngihlanye phela yahlanyisana kahle kahle yabo yahlanya cobo ekuthini kwako. Ngifuna before ngifuna sicethe sivale before siba muthi kakhulu sivale ngeyaba bemkhonasi namhla si-expect babe president Ramaphosa ukuthi I deliver a speech ngo 7 o'clock. Babe mkhwanazi kwinde yini ukuthi bamtriggerishe njani azagcina ukukhuluma tonke letinto lefana naletiya because people they know what was happening but akusingibani nangibani bengayikhuluma lento. No, uyathi uthi empilweni umuntu angapromise ukuthi wena sinokukubulala wena uthi ngcono ngife ngikhulumile. Kungcono mara abaningi labafile bangakhuluma ngalutho. Namba bezuma bekakhuluma sithola akakafana yena athi yena ngizokhuluma yabo beka straight ngisho nje si-South Africa namuntu omdzala athi ngizokhuluma yabo silento kuyadlalwa umuntu ofanele lo khuluma usaba yathi mina babezuma ngisaba ukusaba kuzena angathi ngizokhuluma usaba ukuthi yena uyazi ukuthi netikanda letiningi naye le involved letathi memi nango umkhwanazi uthini ngabo bemkhwanazi mkhwanazi bamthethekile bathethekile impilo yakhe wathi mkhwanazi ungcono ngikhuluma ngifele ukukhuluma ngihlukana nawo konke lokho. Manje iproblem ukuthi utokhuluma into le ngathi iqiniso sisister iqiniso alikule ndo. Kona it's a 2-in-1 vele because it's a 2-in-1 ukuthi kuliqiniso ngokuthi iqiniso asade but mase kucala abantu mase ba investigate elinye izinto but bona ngathi elinye izinto lekukhulumile nathi ngathi kuyahambisana nalo. No, kuyahambisana kodwa atikhuluma ngaminister lokho nganyana khuluma ngaminister lo but the fact ukhulumile khona lokukhona lokwendeka labo lokwendekile lokuyile kwendeka futhi
mara kodwa awunokhuluma ukuthi bani minister bani wena lokhu nalokhu bathi babasesha bathola ukuthi kuminisa lo yasungwe lo ya kabuye phela naye lo ya lo lazalo labalandela labanye babuye bathokhuluma mara nangu balile bathi ngibani manje leya bathi ngibani Vusumuzi Cat Matlala kumbe ngibani ya Matlala baba balile bobheka icele bomamkhize baningi labantu buka mthunu uwoneni manje angathi bathoneni mthunu phela wonke labacala bathule mthunu bamsheka akakhulume something ya ayashaya because we like party but truly speaking madrugs aslimali no le ndio drugs now is too much in South Africa we are to South Africa yalo masotsha onke abuyile ekhaya ngithi akusathele masotsha athunyelwe lapho labantu khona ayodila ngama drugs kuphela ngabahlini angeke bavume phela because labo bantu labo ba benefit kulawo ma drugs lawo abaningi akhona apha na inzabe senze meyiwe ithuliwe and uyabona ukuthi involve nabo bantu bema drugs phakathi no uthuliwe senze mayiwa abakhuluma iqiniso but if ngabe bekungimnawe ngiyabekisa singanamali involved kumbe singasema celebrate labantu bonke lebelapha kule ndlu leya ngaba bopha first day I'm telling you like the honest truth ngaba bopha same day labantu laba bakhuluma khathi balapha phakathi lezi mbamba lebo basithola le phakathi le ngabe yakhuluma kuzanga ngaba boshiwe bagwetshwa labanye bakhona ngabe mhlambe ngaba basebenzise beminyaka so but it tells you ukuthi South Africa if you don't have money uyahlupheka kakhulu udlula lo uhlupheka khona lo mawune imali uenda icrime kungabi inzaba yalutho phela umntwana emuntu lo file kabuhlungu so phela mina ngibuta ukuthi senze bangaphi ma-drugs angesathi phela if mina nawe siyangjonja sihambe ngemoto la lenjonjiwe sikunike umuntu ilift abambude lo lapha phakathi emotweni basithatha sonke uyokhuluma ekhotho ngani so nababe nasenzo meyiwe labalebe ngaba involved nabo labanye bakhona baphathe imphathele yalamakhathini lamanye naye sogcina ufaka lo ukuthi mhlawumbe nobeka bheka no labantu yena babuya KwaZulu Natal la buya khona wawe laba lasibambulela yo babuya KwaZulu Natal so lo yabona that's why ngithi mina bangabophanga lebe lapha phakathi endlini lesonza bekhona ngengive ene bangabophanga umuntu lodubulile ngoba laba base khotho njalo basabadubulanga umuntu yabo usitongwe le 30 million makusini so uthini wena nangu mina ngifuna indzaba yababe lo yababe ngibango nje lo Mkhwanazi wrong le kakhulu mina wrong lo ukuthi shake country song no ukahle angisinayi baba la promise something yabo manje kodwa mina ngithi wrong ukukhuluma openly befuna yini njani ayi privacy ya thina siku country befuna ngaba ufonele minister yaka police wathi ngikelele appointment na president minister ka police yacela appointment na president omnika lana Mkhwanazi bahlala phansi wachaza Mkhwanazi umuntu manje naku ucela le appointment leyo after lokho soyashona yena akasakhona ukukhuluma hayi ngani usho ukuthi bebamthreatenisha ukuthi no kushona moshonile ngakhulumanga hayi sikufunda no ngihambile basengibani manje bokhrizana bahamba kutsala le so itori takhona tikhulunyiwe nanamuhla ngeke atikhulunyiwe akukhulunyiwe indzaba tabo Mgabe atikhulunyiwe hayi wagcina kuvakala ukuthi imali ihambile nabo babe president Zuma nabo babe pause nako konke lo thulile mara nyalo kuthule du senyalo nemfundo umuntu okhuluma no nyalo kodwa ungakhuluma ku country leso uthi bangela likhwekwe uthi mina I think utsheli ukuthi kufa kunye sonke siufe ekugcineni kwakho ngoba nyalo kufuna bayakwende kufuna bamtransfera kusebenza ePitori awuthini ePitori yayothina khona ePitori kude lomnye umuntu lo ngafana naye why busy transfer yena nethi ufuna ukumbulaliso lo mntwana bani unesibinzi so wena ngimba Mkhwanazi wena we president Ramaphosa and namuhla ufuna ukukhuluma
yini lo deliver namuhla mara mawuthi wena yabo namhla 7 o'clock simele wena sikulinzile so sikhanda sime so president uyositshela ukuthi kune commission lot oyivula usafuna uinvestigate yeah net uyadelay why ngithi wena ungipresident wena ungakhuluma president ngithi wena ngiwe president ngikuniketile nyalo sikhulu ungipresident ngimi baba Mkhwanazi uyothi namhla yini deliverance yoyideliver for iSouth Africa ngikutshela ukuthi kune commission letovula ito sesha leti utshela i-country ikhanti yonke angithi ikhanti kufuna uyitshele sombululo kusombulula njani le commission ungasho ukuthi ngifake bani batohamba babuye ukuthi kwendika seyadileya yonke ngamabomu leligcine i-shutdown shutdown shutdown straight lena nengisho yona ukuthi bas before ukhuluma nelikhansela basuyile to committee lesithizeni uyabona nyaka ngeyivukile yendekile uyobuthi le committee lesithizeni introduce nini kimi yizi sine simphakathi well what la is the very same thing yalo lento yendeka ukuthi babe Ramaphosa you will delay the country and mina ngabe ngimyena labantu ababalawo bengitothi manini kancane ngisafuna uninvestigate amane ovenhlele emakhaya kancane no kuyafana commission angizibayi bakhaya khulumela uMaheki so seklasini wena so befuna ayohlala bayohlala emakhaya abamisa kancane yeah in order ukuthi country ibone ukuthi lento i-serious yeah le commission ibise ibita ngamunye ngiliqiniso befuna ngabe khona manje ngeke kwende mina mangibuka because naye usekandeleni takhe naye because labantu bambheke kakhulu I think naye ukuthi into eziningi utawenda angithi nangu lo angithi bozuma nangu wayetshele ngokuthi ukwatele i-commission angayiphenduli yabo ngisho ukuthi le commission tokhuluma ukuthi ngiqiniso ngasiqiniso ngoba kungenteka lento lengasiqiniso kungenteka iqiniso but ma-possibility ukuthi iqiniso a-99.9% ya lapho iqiniso ngoba sesimele 1% kuye usimele naleli committee lakhe ukuthi lento iyatholakala na yabona hayi ya no ngifuna sivale singaze sibe mutse kakhulu sitayichubekisa mase babe Ramaphosa sikakhulumile ya asitshela ukuthi kwentekalani e-country ngifuna sivale ngokuthi nangi next year ma-local election government election senda njani ma-election akhona next year yeah and lama-election lawo akhona next year adila ngetimpilo tethu it's a high time ukuthi siyocela bukhansela labakhona nyaka babithe imihlangano siyodiscussa lama-election next year yeah please good plan akukho because lokukhombana akunethi kuyabhora ya akunethi ukuthi bani wonile ubani wenteni cha asokundluliseni because then into lebhora ukuthi wena unginika i-position thizeni but mina every time ngifuna into to accounta kuwe konke nalawo soku-wrong khona ya ngibhora ngiloko mina ukuthi ngikufaka lapha because yathi nasifuna sibokhumbula into leyi le ndlala nayo i-dangerous yangivisisa nalo muntu lonemali nayo i-dangerous because we're expecting ukuthi sifaka babe Ramaphosa ukuthi unemali I thought i-country itoba well developed itoba good but good ever since ngikubonile nakuyi-1 ukuthi bathi babe Ramaphosa lesikole siyasakhiwe nguye le misebenzi yonke lena le-500 ikhishwe ngiwe. You understand? Because we need to be careful of people lesibafaka power lesinye isikhathi. Uyathi ukuthi President Ramaphosa ngeke ukubone ukuthi uyindaba. Ungene ku-country lapho ufuna hamba. Phela President Ramaphosa uhlala sendleleni, uhlala nesukesi noma nesikhwama sesimahla. Uhamba ama-country and uzamile nyalo ukuthi nayi G20 yeda eSouth Africa. Yoshiya imali eningi phela
what's the G20 manje? Ikhithwe leti bakhona ukuthi sebe meeting mhlangano. Kwendani kulethe manje kwendani Yeah. kwendani Yeah. yakho ngatata No, Ikhithwe tokhuluma nge-development. no Uyabo? Uyazama. into abakhona nyalo kule corruption bayibalayo yabo Ikhona ngoDisemba ikhona G20. Asidlali nge-G20. Uyabo? And nyalo buya ku-BRICS last week. I-BRICS investe imali eningi eSouth Africa. Uyahamba kodwa mntwana abantu uyahamba yahlupheka. Yabo? wathi utokhona isikhathi bamfaka msho Uyazama. yeah no asivale next year na shema sihlanganeni man sicala nini le campaign lesihlanganeni sinjinjeni No. into tebantu impilo tebo seswethu nabo the future of tomorrow Wena ufuna ngakutshela ngathi ufuna ukhethe noma i-youth leng-10 sohlala la ekhaya siyidingide le nto le yeah singafika lapha singabita khona mhlangano yeah mhlangano will what long yeah no asivale babe Jackson siyabonga amen ubulale babe DD futhi